Abatuura abasiisikarira ebintu byabo nibagira ngu tibaine bwekoro naho kutandikira. Mpurira ekintu kyona kyateera hati nyowe nguma nindeeba ntakumanya hariho ki kandi ngiire kugira nti naza kureeba ahaiguru nsangire enju amabaati gagenzire. Kuyanzarwa ekintu nk'eki kireebaga hizire ensato omu ihangwe tukutuku enjura etagwa enju zagyenda abantu baine buraaro entoki zona nimuzire okuzigenzere zikagwaho abantu basubirwe takiri umuntu akatoshe kugira ngo omutumba gumu gwemerire. Ate eki tukwenda ntwenda obuyambi abo katwina hatandikire enju ekyo kutwagyombekire buri mwena nakimanya hati enju yona egwire n'amabaati gafiire. Kansara w'ekicweka kandi sipiika hari Ibanda municipality Hilary Tumworore arikurambura abantu abasiisikarira ebintu byabo abeehanangirize okurinda ebyobuhangwa ebirikuteekateekwa kuba nibyo birikurugaho enjura y'ekika nk'eki. Tubyara emiti akukora nka wind breakers kandi tukuuma ebyobuhangwa kureeba ngu eki ekintu kyabaho noora nakyo kibiire nk'ekigwererezi mbwenu ninsaasa n'abantu ba kasharara n'abantu ba famire ahabw'eki ekibiireho mbwenu nayo ebiire disaster. Tinyine butandikiro mwe ninsaba buri muntu weena ari omu Uganda omu akundeeba akureeba ekimbiireho owa 10 owa 2 ninsaba bize banyambe. Gashakwa Timothy Mushabe.